Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Haka jingjelai palat udrok haka thain molai bat ka jela mekleahi borok kawai ka seng samla molai pelun kala lej bania kendo yau menteri katnat ki kampo yang ka jela uma lakmen rumboy ban dawa na uban buno daka anti narkotik task force ham molai yatu usamla biam presiden ka seng samla molai pelun nakaliang usamla biam ulai itu baka ANTF kaladon kam kerki ham molai ban lak ban te lakam ya udroks wadla don makna ka thanat pulit kanom lak ban petlut ya ki jing don kam habadon ki jing uneu samla nong molai uloong balada ya ka sengkai klau lak ban penduk jaj balipat lak ban penduk jaj ya udroks kaladon kam kerki ya ka thanat ki kampo yeng ban te lakam ya udroks ubala penjot shisha ya ka jing im jungki kun samla habaro kawai ka jela hakawai pat kaliang ka jing dawa ka seng samla malai pelun kadai ya menteri ki kampo yang umalak men rumboy ban yakren bat katnat social welfare ban buno yak rehabilitation center ham molai ya ketika jing dawa jung ka seng samla malai pelun nakliang usamla biam presiden ula pentip balada don ka rehabilitation kanlong ka jing mentoy yakitu ki longyeng ki baduna hakayo kakot Iwan berpersungguh suhu minister kemar kahap apa police department ban set up ya ketika ANTF team mau mulai mulai ketika kesana ko lahe ba ngimde pun buri ya kata kajing sisa nomor ba kajing jelai jong drop support mulai ki samla ka romba maka tiap ki beren ru ki ngop nang drop maka pelong ru ba adu ban poi suatu kathiam ru kan poi suka ni kajing ini ki drop spellers kita kelana kere dengan habala kere drop spellers ki kai ru ya gini ki help ki beren dan ni kisah melak barang kia makin ngap drops le balik dia drops dan ni berpois ketuk dia ini ni so don tamba oh kisnam kita ristom kat balak ya kisang sama sama per kinam sama sama nak lek kisam kisam mulai kita ristom hi ban bantet lakam drops hendai long andala koi sebut mentah ai nuksa la yo kam drops ini nuno up ya kapus up ya mulai PS kalau ke hadu kata nomor ba kat dawan makilano kan simpuar la mus kenta lai kenta dan kikap ba hadu sa pentar ke simpuar dia beli happen keren saya home minister ban set up ikni ANTF team kenapa kan lombek seperti tik dalam mentau drops bentakil ikni isu nomor ba mulai PS kan pet tangi traffic kan pet tangi selesai kan pet yaki kies kan pet yaki kies per kan pet yaki ni satu tim wujai kijing itu ko jongki da kasem sistem iki nomor ba kawai ru ngilada personal ba mulai PS ka dunai ka manpower dan dia kan ngorem ba ngada set up yakni ANTF team la bentik la kam ya drops lembaga jerilang bagi darwas nang per bagi inok sama untuk semua mulai bulan ibro kowe belengi hak pensip jaya kena ketam ni hak personal sebagai government meni tu ibi kle ihi belengin buri ejing sisak berkai kelapal dangsen nerungut kisah mana pok mulai kibadak kibadak tertajam ki barang lu tingok how drops bagi pulang lu iki bagi seluruh haduk balik syau drops bersama dora kiklur balik sim dok nanti pok manipur kle iki tu di sakam mute pok mor kene ngidan kejing sokya impa bagi sama mulai kinang jat lembau kejing shop jong ni drops belum lalu no ujung sini ubah lagu jeng yang baik pak nang sama jeng mulai nomor ka warak lu yang jembak sosok selesai kejing jelai ngajak kam tiau lu mentah kejelai kam ta menit menyong kam ta sitar senyaru beli gini bunsin habang iwak ni kedau try kejumi kejing kena bagi dia kena di drops nomor gini ki hak bentuk nomor bagi minyak besar dan ini ketika halong ring rem bangi ni kerpat itu government ni ketu di government bakal set up yang ini ketim ya kan dia halong tak rem kejuman kejumi ke poin kepala pan kalau soal bagian kukut ikan ke poin bar ngidang keren ya home minister benar lada ke polis lada ke government ni lembaga home department kilak bentek lakam kilak penduduk jaya sengkai kelam beli pimlak penduduk jaya terus kini kedai gue bangingi personal syau home minister gubernur dia kata aku kedai kecing syah dia kena bentek lakam ini kasong government mentah ben simsyah yang kini kapan Saka social welfare department. Hari ini personal pak lembaga minister, maka kita lang kapok kabinet, kita lang kapok hak council of minister, kilakin benkernya kini. Jadi kecil anglut kesini kalau kini, kalau mbak habis ini ngikwa berset up ya kini rehabilitation center apa mulai. Beli ngihap di mana government berset up ya kini rehabilitation center apa mulai kalau mbak pi
Ngilayok semua kiki super nak kepon kesekwan ke report seni. Tos serap. Dia ingin nyerap. Hiru ngidi tang gileman. Hari ke report ke bami ini kelong ba kikmi kikpa kham tam lagi ni kilong yin long sam ki bai ki bakerdo kikmi kikpa ki sebelam step bam damian. Su sat janong lani su tra yin bril lani kini kam ke bariat. Mereka kikun jom kiki ngap hau ni jengdi. Ya haba kingap hong ni jengdi ulak long merap. Ulak tiak merap. Haba ulak tiak merap kebu jeng pada kikmi kikpa. Kikmi kikpa kisah ke jeng kuslai ke jeng susi ke jeng lek amesim kumno ban lele stom ya kikun mak kikmi kikpa tak kiet bai hilang jeng kikun. Da ili ba kingap hong jeng snil tak lele hingga balak ban pelai jeng kikun ban lai tak jeng snil. Dia haba ka kuat kawan kolong ba kikmi kikpa kikun semua seni ba kikpa ban buat kikun support rehab. Ka pat yaki namar ba ka jeng kolong ba nsiu dah kedua ke bahia kolong ke bahia yaki hadu kata-kata. Dia kimla dah kimla ke buat jeng yaki. Dia halu tak nang ngin keren sa government bakal set up ya kene ya ka rehabilitation center mula ka ban light lani ka sama ka jeng sat jeng government. Ba ka ban light kena bakal nyerap pat yaki kilom ya ba ya ke bahia kendu jeng lembaga jeng sat no shop hau ne cloud ni hau ni jeng di usnil ba ka tek la kam pat ya ba tek yaki kulti berpelang pat bersnil ka karya jeng ki jampi. Dia halu nang orang ni ya lagi jeng para nak senang ni ya para yaki kun sama terus mulai ni wan perso government Cukaya kan kaman dah begini tu yang kan kalang bar arkidor gos nang buker. Kini perso jengi sa government, government skam ba kini kam kini bayar ti.